Assalamu alaikum musulmon tuğanlar, sizlerмен Bazar Kalar kanal tuğanlar. Bugün 11 aprel günkü rubl kurs bağlarını göstereceğiz tuğanlar. İnternetten görsek var jaqda rubl көтөрүлүп, Rossiyada dollar düştü. Bizim banklarda qanday boldu? Частный banklarda gösterip berебиз. Like basıp qo'llab turingizlar tuğanlar. Bizde 98% videosu qancha 100 ming adam, 150 ming adam görse 98% like basmay ko'rdi tuğanlar. Like men qo'llab turingizlar. Biz keldik mına Keremet bankka. Keremet bankta rubl 95 satılışı 1.10'dan boltat tuğanlar. Görgönüңөрдөй. Dollar 86, satılışı 87'den boltat. A birok Rossiyada düştü. Negedir? Bizde götürüp aytat rubldi. Rubldi je Rossiyadan gelse rubl berişpey mına көрtasыңар бул жерде да. Rubl 98 boltat tuğanlar. Satılışı 1100'den boltat. Oş şarынан көрсөтүп bertabыз. Az обмен валюталарда бар тартабыз. Like мен колдоп туруңуздар туğanlar. Biz ikinci kanalımızda var. Kommentariya kaldırıp koyuyoruz. Ссылкасын өтүп подписаться колдоп коюңуздар ал каналда. Мына бул жерде да туğanдар. Бул жерде рубль 1 сатылышы 1.25'ten болот. Банктар ушул частный валютчиктер жалыкта көтөрүп айтат. Банктар эми чоң адамдардык экен. Эгелер айтса банкка кирдик, эгелер айтса гана көтөрөт экен. Эси айтса ага чейин банктагылар эчтеке кыла албайт экен туğanдар. Лайк басып подписаться колдоп коюңуздар. 11 апрель күнгө рубль курс баалар.